hafi onku mebo na koge amaro umenlo na dashila nyanwu amado umenlo na wo chochoke ndo amado umenlo na be yo pa jikunu na fa jikunu mafana kokokoko na ngbeblen woge ngbeblen woge na la taflachi ehege ade gamo ehege ade chochoroma nyata pa matro nebe ya ye man no go nu ye no bia hore nwa lo ha ye wogere nu godo ye ha ye wogere nu ye ha ye tuge pli godo de man to ava je vunjino to ava je gbegbelme na anu mebe amadowa obua wo nura man ade o halia amadowa menye do obua o mistakenly ama wonua ta na amanto sedoki goma ye obie chochoka ba otweke ma lebe na wo chochoka mdo na chaki taflachi na mama gabie chochoka wanda wo agbepe dedi lebe na wo chochoka mdo yehowa ma wonto na deal plan no kaka the moment majibi ya wo chochoka mdo na fuba o rogana makoko blom no ba to egbona vunji jaga no to gbona vunji jaga no to gbona oge be o dopo ma vanyo lo alo vanyo no lo de taflachi wa blood nyenye ukata vo no na ebe ya do jikware ya mare do now ne bi ado tepe na makokoko ye me va jenwe fo to ade mahi onu wo yikapa tepe ne bi ado na ma va jena na jiko vla ba amana va buye pa gbe alo amana va chro alo amana va na va hwa biare alo na wona ne ke chati trede esenwa yema kwese ba taflachi wa dashile wu ese ade okpiri ese akplo ne game o lebe na yi ha taflachi eyi na game no ge strong play view na wala ke taflachi ne me ganye strong play view won to hede wa blood nyenye pa nuwu yenye ma ala be the moment wo low the game na you see na po game no lawo ame o taflachi wo le the game o le prison ne po no de o pe no metata o no ne po fe video taflachi wo fe nududu o fa nyi momlo o fe no me la fi makata ne kwede ma lo be ya wo na neke ne ya game alo ya banye game no la aba bo fi ma nyata no to na jiku heli le mo jiku vondi le mo ike melon na dashi le jiku re efie ha yeho ma unu khlo mo dashi le jiku vondi ma jiku heli ma de dashi le hu na menye nana ma wa ava jede jino ike taflachi na va dashi no abane de nyade evo mai makata nko late ata to nuko khlo yim na miakata owa mari nkonye sem owa mari ekwen egba ike beten wo chochoke mdo wa bibla na nam na nya le efeso to tabla efeso to tan pipi bla ton vo de ki passer bla ton vo evelia ne khlan fi ma kori wonto e ga semanyi ne khli ko wonto e ga semanyi be aw agbe ya ma taflachi ami ne no vi wonu de hu de wo cho melebe na dashile dokion wo jina no jikudom vodi na ba yire ngbe plan pisa mo tabla eton vendre pipi enyi gbogbo mbere wo dom medwinu nafa na jojo jikudodo jimaga ku nu vodi ko na yoge ni menya na senya lovinye danye fofonye tudula planu pola okata pisa mo pala eto vendre pipi ma gbogbo mbere wo dom nu na jujoji kudodo jimaga ku elabena nu vodi ko na yoge pia enya nyata pa macho but the moment majiba ye pa majunu na fauji kuma na kpoto no yemako enu vodi ko oga na la azon enu vodi pa fatu le gana pa senu ko enu vodi pa fatu ko nyeba
uma blog no be ani na wo e gana la aya suru nu nya la fima hafi na gbori de ma hi ona o pe wolo pe bla velo pe bla ton ne ta fla chi de ma e abale ma blog ne nya be ayire jikuma nu te pe doge na ma de ke wo na na re mu chiu yi ova lebe amana buye pa gbe ko wo do choga ke prisonali o choga ke poli e na prisoner no ge maga choga gbo ye vo ba wi ha labor e ga fi ma a do sese won na magbe no de no na poli man lo gebe ya wona neke wo ba aland ye de prison man lo gebe ya wona neke di wo ba hia be di wo de ye e ga yata no vinya no le Christo ma kukudam no afie ha be na lemo na ma bo jikunu mafa na gbedi o ha biblia na nam na nya ba anu von na iga ya o na onu von dia di vodi ma fatu ike le gana pa senu wana ko nyi wa lawa dega afa gbogbolo alo wa lawa dega ma ga be enyu be wanu na ma yata le shiale ojiku le fie hadi madakuku efie ya madakuku na oba na dashi na made wona na de gadanu mena ma amadolia wonye tetekpo busu bola amoli na ma wa wonu de won na be ya do tefa alo na be ha ya we na wo manye wo ko avo ka wo do mi glan yata madakuku na ankonye sam akwe ma afie hade nya kuku de na we nyeba na dashi la jikunchi ala ba vondi ikuna yiwoge na wonu vondi ma o dofe ma va nyolo o ma dofe eta afie ha yeho ma aji ikuna wo hafi ta flashi na tampo nyebe nebe ya no ntepe room ya no nyam room ejire I mean ma ploga ya fiare ke ma ploga ya fiare ke ata made anu pola pla turu la kata made kuku be afie zanyari le shale amade doji kuna wa kwa ba na yeho ma yento na we now ala be na ma kwa ba be a wona ori amade ke ma tan duji o na no ma sabam yeho ma wonto na di plama na do tepeni ya we abale wo me no ova imi am va kpoge oba ta flachi na rabato cho godi on na kuliro ko o imi am va kpoge rabato we raba company mama da shi opo mon na no gbedom check yourself I mean le nkure do kyun le nkure do kyun message ya no bedi amekla me ye wonu amekla me ye wonu ka amekla me ye wonu na do afiaro na oga won bude wo deji poma do kyun deji ma fo na do kyu I mean bro na do kyu ba amekla me ye wonu magadanu mani o maga mine le more kan crowd tweeper I mean tweeper life ni tweeper gbene ya le obi anu na nwe ye ho ma hunto na deal clean be plepa nu blani popo ayi ka fo gomo seso ka tantare na nam nya pa jiu na fa look lono nyento tonto matu makpo maro ko mchinye uwo chichire mchinye haraka makobiela uwo chichire mchinye maje kakenya nya ma chopa mana nye mawu egba mata gbo na dada to ebe mawu du jinam ama mawu do metoro o kamafia o taflachi o la tu mafifia yes that's right ala ba makunya bana nye mawu awe na ma chi fulama yata joma samno ha be le shale wo chachi tere mu le shale wo chu de mu le shale na wo chu de mu nye leke hala tonye kwenye be madejidi menya benye mawu awavanam awenam wade blipo jika macho ponye o ngoji amalemo menya benye mawu awavanam awenam wade blibo jika macho ponye o ngoji amalemo menya benye mawu
Awavana awade libo. Harono do doma ni o manyento ha mato. Yewe be macho do unso ha na sibe mawu awa banama. Meke wo baru mawji kofi. Maraka malio. The moment na chodo fe banto de mawu wonto me foka ba be ya o. Ye wo ma adujina o abale odujina. Afatopa mo ne be plepa nu blani popo. Ne ve mia kata mia no be mia lebe ne mia pa jio na jiku maga remi ate trompe ma wona no kle mi le Kristo ta. Amen. Ma gbagbe ma makumaku akpena osia we le doji efie ya pa nyan na ga here go hanami ku de jiku a me de kuku me tsonya selawo toji no lawo kle nu kpola kata eglenda shiom ya be wa men ve nu blani popo ne ve mia kata mia no mia lebe ne mia pa jio be jiku dodo maga remia de chochromo jiku dodo maga remia de gbeglomo jiku dodo maga webe mia pa gbedome na glen atoto wa manu ve klo unse no wona mi gede wale mia bia to jono avudala gan fa nkotri akola ma. Amen. Cristo tochi mega harera negetawo eye magawo dona mawo tama do pendu wata wo khose didi kan wo khose bojo kan kaka mejibe maklena bobe jidola we azu jidula wole maume ya tantochi Cristo tochi mega harera abeye magawo dona mawo tama do pendu wata wo khose didi kan wo khose kaka mejibe maklena wobe chidola we azu chidula wole maume ya tantochi maume nono nyenu sese enyenu sese ejime si wola mateo anome maume nono nyeji dodo nyeji dodo nejime lasi wala mateo anome dia woso yo metiti woso tete po sobo fe wodudu woso maume nono nyenu sese enyenu sese nejime lasi wala mateo anomeo enyeji dodo nejime lasi wala mateo anomeo. Apatokle apano Felix Daku Maronku Miaji Babiaba apatopa man baba klepe nu blani popo no pa plimi la Yesu Kristo pan koma kaka sawuji mega de lepo mawu menono chitowe none Bea wodo miede hafi kake busu toro le miedo me onya pasu toka ke do me ban wodo ope black mesia wano no na wo kake wole na wo no bi no mu jonji mega de lopo ma wo me no ya kale awe nyata pa ma no nyanu sese na jima la shi o mata no moro Mateo, I know
Mawume no no nyejitoto. Enyejitoto. Afetokle afeno adawudu elom. Marunku miaji. Ye marunku miadada osofo esenam kamasa. Marunku hajio mabiaba ye ho ma opa shisasa na no paklimi na no miaji le Yesu Kristo pankotri akola ma. Mawume no no nyenu sese. Enyenu sese. Nejimasi ola mateo anomeo mucho shinu pakwaya ma haya biamne Daniel Mabel jogbavu Madame Otis ame ya mashama ga yana ba Madame Otis badon kuji ofie ha mabia ba yeho ma papa na sese na choji ole Yesu pan koma o kle vi o kle po makata Atrola libere kako doji atapenya acheko doji Maumenya de usese gakeji megana da po la mareketa bereka na badasi nume agbo menya doji Jido do la kuchukuku megbe no penya de usese gakeji megana bereka na badasi nume agbo de menya no vinya na bala sasa makakuchwa dujiwo jido do la kuchukuku megbe yawo ye wo si chopek la hora me mawu me no no nyinu sese enye sese imera siula mateo anome apatokle apano adek madon kumiaji Yejime lasi ula mateo ano apata pano yabua fo sami kle sister akpere Marunku biaji mawu menono nyenu sese enyenu sese nejime lasi Ola Mateu Anomeo Daniel Veronica Vobi Marunku Jio Mabiaba Yeho ma fa shisasa na no Jiosia Yo ayuega fifia le 0533 5163 516630 allo 0202 873253 amagbanto le camera Tamasu Maraku ku on kopla fi na mi ayomche Oh achu ya lake afora gbe na ma Madakpe maraku nyake la shona mi Amen. Never man. Amen.
Tutu. Akpe. Tutu. Madakpe. Tutu. Madakpe. Amen. Akpe kaka. Mamna yo ma do gbara ba Yehovah nu. Ba o ha wo ji kunu na fa cho egbaji ba magaklo ade be blanda ke mo. Gamasu. Hello. Gamasu. Na yo joda le radio agbo alona bobo radio arema. Na yo jo le radio agbo alona bobo radio arema. Jo le TV agbo alona bobo TV arema. Na manya na ma amokam na amabubuo amokam na amabubuo paga kuku ga no. Gamasu. Baraku unko platina mi yamchi. Baraku unko nya kuku ya bla ma yanko achama. Oh, okay. Baraku kunya ke la shunami. Anko nya kuku ya bla ma yanko achama bikire. Akpe baraku nya ke la shunami. Oh, nya basu na ku gama ko mo ko ka ba ti ko ma. Yo na to gama ko ma lu. Oh, ya ko ma yo ma to gama ni. Ma dakpe ma una yo kakaka. Ma ko se ba wo ha follow nya yo kata mi gblo. Choji ku dodon. Mauna FM ya kata mi anu ba ji ku dodo. Eyike a mi blema. Ye ho mauna FM anu ademi dal momo kata ji le Kristo ta. Gamasu. Ba ko onko kwa fina mi amche. Maulolo choge, mara kuku atanko gbajina bia. Maulolo demi. Cho Demi, okay. All right. Okay. Kunya kila. Kono kaka manya yana duri. Enya kunya odo. Obe chifo o ti class o pe ameni. Na ma tu chifo. Bo na ku ya ba kanya ma cho na ba. Ma o piti. Yehowa mau avenu, Yehowa mau akpedenwo. Ba woji kunu afa, ba maga heu ade gbegmusia. Ma do baraba Yehowa mau na avenu awe na ona na matutu le Kristo pan koma sia. Akpe kaka. Gamasu. Ini lagi. Berakuku onko pula film ya onche. Leo to soko de bugame. Beraku onko. Onko nya Francis Kuche. Yo, berakuku nya kila shona mi. Mau nya kilo globally. Mau nya edeto. Amen. Egwa dore jiele gobe. Amen. Jikudo dori, mendora jikudo gobe. Anu kore jikudo dori. Ne jikudo fani, ne wa mweje manyami mablewa. Egbe egado kujere be jikudo dori. Afro mi ko ile probleme. Wa wana bo aga anya kukula lo. Alo wana tume basere bo pe bu. Enya kala no ko jema gobe. Ma tu berapa bila mau beli? Ada jiku heli dah. Amme. La ni apa berne? Amme. Yang lu mana berbuat? Dah aku gaduh pujian ni. Adu bang siapa yang lagi aku tu saya kena bersi. Ada gaduh pujian ni. Mau ni kira kakak. Never me. Jadi kau kuat banyak. Ini hari mau ni kira. Amme. Amen. Amen. Apa kakak? Mau ni venu ene dah jiku. Heli kemida le mewe me kwesebe avame na wele Yesu pen kome. Amen.
Gamasu. Hello. Hello. Maraku on kopla fi na mi ayom twe. Christopher Chofika. Bato maraku kunya ke la shona mi. Yeah. Tututu. Jikubo. Medak maune. Amen. Akpa kaka maune yosia. Nyata fa matro nye mia no vehicle mia for Christopher Egbeli nyata pe jiku do na dolele vovovo ro mia ma egblam le mia un ya on ko kla fi na mia nche Maraku Maraku on ko kla fi na mia nche Tafi. Yo, Maraku nyake la shona mi. Amen. Akpe kaka. Mauna venu wa deji kumara le mausia. Akpe kaka. Ama shame kama jikuare le. Jiku body arele. Na nyeba anu blagale yu na dashile unsia. Gamasu. Hello. Gamasu. Maraku on kopla fi na mi ayonche. Hello. Didi mona amola kajiza. Magro no bana yodi na didi radio alo na didi TV a. Ekwa ina yodi via ha bi fam. Abona bi afun leki bi oga ka sege mi ala. Ta na yodi ekwa de via ga bi fam. Maraku batenu fu kana mi fi osia. Bo de via go na de via rotovo na tera mogbo. Ni mi ata fo nusia. Machu ma ore kuku gare no. Ya kama jibe maglena. Akpe kaka. Akpe maune yo kaka na dung so kaka. Tetek bon wo sogbo. Fe wo dudu wo sogbo. Kamasu. Ya, Maraku on kopla fi na mi anche. Okay, proceed. Maraku. Maraku yake la shona mi. Amen. Amen. Akpe kaka maune yosia. Akpe de wo se do me nyota.
novinha doji. Kamasu. Maraku de Maraku yo onko kla fi na yo nchi na ko gbaji ana mvie si Maraku. Oh okay, Auntie Gladys. Cho yo Auntie Gladys Maraku nyake la. Amen. Amen. Kaka mauna ira osia. Gamasu. Gamasu. Braku onko pla fi dem ya unche. Braku onko. Eh? Fosina Braku ku gbaji na viesi Braku. Yo Braku nyake Amen. Akpekaka mauna yo hasia. Akpekaka. Matewu anomewu. Gamasu. Hello. Gamasu. Hello. Hello, folk. Reverend is Maweta. Boss. Me I will doji. No fike bia yom twe. Ni kwa mi Kenya ya. Then me okay, all right. Okay. Wait, so yeah. Line up. We can man do direct plan kwenye be jikula bango boy anye jiku. Yeah. Ta jikula epa megede. Ado yile nyawa jo kakede jikutala nyawa vazu nyapepe. Nyatepe tutu. Enuma tala. Bibla ebulebe ni biji da kemiga na rena dotorio. Ela benane kude jikun kakala jikula aba ibona merege. Iya mema tawo adwa da mito na o ne nyao eba wo mu be bola me maka tawo asile mu. Eye ne seva lewa. Ode ka bona esebe noge. Nyatepe tutu. Enu ya tutu jede mawu no la no fafiami. Be hamere nechi. Ela bena no nyebe jikude ka ya uleda sile hameme distant kwa jeka ka ikema wunu kulala mekade jide mawu fiado pela ata sukwe to pele si alo mi agu me pele pele si da mawu ne do evangelist. Amen. No agu mo anna wami sisi ajireji. Amen. Siameke adonu bele wala jojore mabamo. La Yesu penkom. Akpekaka. Foko mi mauna yo sia. Akpekaka mauna yo de wo se dom nyawota. Thank you so much for coming. Akpoto amave ma foko ke mas Gamasu. Hello. Barku on kopla fi yanchu. Oyo na ba Yobi man ka won to on kore na mo yo na ona ma ka wo tore laka yo Obi Christopher yake la shona mi onu o dollar le toji oh abe leke ma unye kele profit la jare akinga tepe be Gamasu
Yeah, look at Gagamasi. Yeah, the Marco won't call a female share. Marco, body of Prosper, I'm going to call him, I'm sure one will call you. Prosper Kegava. Marcunia Kelly. I go for one day. Yeah. Mamma, Amen. Yeah. Oh, Akba, yo. Mawia no nyebe gana sina carriage. Mawu na yem yakata. Yehowa mawu na tuchi na yakata. Yehowa mawu na da jiku body. Jiku heli. Eyi gblan, eyi manna no nyunaw. Na didale yakata miyama. Ma cho akwa ha. Ba ma adakpe toke na nya doachi. Bla ame no unya okatai. Afato chobakpo tiklim. Yehowa mau nele rareta nao. Ewe no unya okatanya fimi no pro betato kata no miankosam. Yehowa mau na tuchi no. Wana gbejiji dolalo na ter. Wana do pa dan klepe nunya na swashi ole Yesu Kristo panko tri akola me toji no la okata. Me do gbana mi etoke nu polo kata me do gbana mi toke. Mi egbeto sam da fia nanya ba. Ta flachi eji nye radio play TV eji no. Okatai be manu vavam mianu nukro mianu ano around room ne mianu wala ke nui ko leba na wenye ba na don semi to 059 644 5696G nagasi yake enye touch media pe ta flachi momo line ike na edo support ara nui ne bi achokpere mianu mata no yamenom all the time call 59 64 45 696 maga yoga ke bende bi akpere mianu yamenom all the time the shagbegbe mianu vavam alokura shakura mianu vama alako 059 64 45 696 yeji na akpere mianu le be mianu yamenom anu taflachi agbenya hem anu vavam nami kenenya ba taflachi for counseling ejibe no round na alo klak bedodora a yonyento le 0244 156622G aha na nyebe enyane bedodora pepepere hu alo enyana downloado kom le 0244 156622G yeho ma una yami yeho ma una na nyapa tamadodo klem nyapa jimejo kata na vama nami jiku ay kanye egba panu yin sro medo gberabe apoto pa menre popo na da jiku body ma kata na le miadoma mia meho emie kpo jiku eja anu wo gado ko mi ma va kpo tana na ko medo gberabe yeho ma una ve mianu ado kata da ala ba jiku egbanu jiku ha mede evon le gbegbleme ya apoto pa menve ne di ne miakata wa ve mianu be miatera ha chogbegle mo kata gbo le Yesu Kristo pankoma akpana mi ncho kura wole yao na Kristo mavawa mare kuku nya adogo mauna no primi le Kristo ta amen doji ti do na ko tu begbe ti tu begbe hona me enye necessaire